Profesore Laviću, danas ste obišli biblioteke u Maglaju i Olovu. Kakva je situacija na terenu i šta je ono što vi možete uraditi sa svoje strane da bi se stanje eventualno poboljšalo? Pa evo, danas je jedna sarajevsko-zenička delegacija kulturnih poslanika iz Preporoda, Univerzitetske biblioteke, Gaziusrebegove biblioteke, Bošnjačkog instituta, obišla Maglaj, biblioteku, bili smo unutra u prostorijama, vidjeli smo razmjere te katastrofe. To je nepojmljivo koja je to katastrofa. Oko 20 do 25.000 knjiga je destruirano, uništeno, upropašteno, podovi, parketi su dignuti, voda je bila 1,5 m visine, tako da mi smo došli u jedan znak podrške i došli smo da snimimo stanje, pa smo direktorici obećali da će vrlo brzo, u roku 7 do 8 dana, kad se to malo posuši, da će slijediti naša konkretna podrška u knjigama. Danas smo ostavili nešto neke tehničke opreme i tako dalje, ali ćemo vrlo brzo tamo krenuti u akciju da skupimo nekoliko hiljada knjiga za početak, da učenici, ljudi koji su zainteresirani za knjigu, da imaju odakle čitati. Smatramo da svi građani i institucije koje u ovome času mogu pomoći trebaju podhitno da se usmjere prema Maglaju, prema Olovu, prema Varešu, Doboju, ovim svim mjestima koja su bila u dolini rijeke Bosne, koja su na neki način gdje su biblioteke oštećene. Volio bi kad bi ova akcija krenula iz srca, iz duše ovih ljudi, bez nekih velikih obećanja, jednostavno da svako od nas skupi onoliko knjiga koliko može i da odnese direktno na adresu u Maglaj ili Olovo. Te knjige su u stvari ključne kuće znanja u tim mjestima i ne bih volio da Maglaj i Olovo pretvorimo u neke provincije u pozadini koje će ostati bez knjiga. Dakle, u ovome času, bez obzira što su razmjeri poplava bili katastrofalni, trebamo se koncentrirati na biblioteke, na taj bibliotečki fond i da se osposobi biblioteke i škole, da djeca mogu normalno funkcionirati, a uz to ova općinska tijela bi trebala neke druge brige rješavati, druge probleme. Jako sam sretan što je danas ovdje sa mnom delegaciji bilo dosta kvalitetni ljudi, predstavnika raznih institucija iz Sarajeva i Zenice, i ovo je podrška i Žepču, i Maglaju, i Olovu, i Doboju, da vide da nisu zaboravljeni. Sad sam sreo gore na drumu sam sreo ljude iz Konjica, iz Mostara, iz Sarajeva, studente koji idu gore, rade, ponijeli su opremu raznu, pomažu ljudima. Znači, stvarno imamo neku razvijenu crtu solidarnosti, svijest nam na visokom nivou i to će spasti Maglaj i druge gradove od neke katastrofe koja je rezultat prirodne nepogode. Kažete mi, s obzirom na stanje na terenu koje ste zatekli, da li je išta knjižnog fonda uspjelo biti spašeno? Vrlo malo knjiga je spašeno. Sada studenti to preslažu, nose u prostorije gdje bi se moglo zračiti. Našli su nekoliko zmija, poskoka su nekog našli na tim knjigama. To je vrlo malo. Zamislite, od 20.000 knjiga ostalo je 1.500, 2.000 knjiga koje se mogu na neki način koristiti. Sve ostalo je jednostavno struhlo, umulje, prljavo je, smrdi, zaudara i tako dalje. Profesore Lavić, ja vam se zahvaljujem. Hvala vama i vašim slušalcima i gledateljima.